can ye can say o de ye fan sa na dwo amanfo beden no ye haw CJ obi asore anopa wo ye welder kanea no de ye adwuma wo ye hairdresser kanea no de ye adwuma wo ye fashion designer kanea no de ye adwuma nipa ne kwetena adwuma kanea ni ho nti wo kwaye den nsem bia ba mano no se man twibrik mpacho twibrik man twibrik ya mpacho twibrik nti wo de enko krata no twibrik enam so ye ukwada nti aye den aba Yenfa Chronicle the Obokata and Fanchase and Chronicle the Obokata and what did Joe Wise Joe say Wusu and I should be Jenny of John de Mabe Quai one Korean vetting committee and appointment committee where penny power down Titani what the Ababatum Monte was we've not rejected ministerial nominees appointment committee chair shoots down minorities claim Nensoma walking na and say nominees are mobile na omu bisa omo nsensamo nsemunum de yes say omo de na atwa sensen kakra wose nipa ni bi ka so ma reject wose anya rejection twe no ma twa sensen a omo pese omo tokoso ko omo nim kakra eti obi ko gina ba bi so ya bo ato agu ene ya bo ma to agu ene ya reject omo me na be so ya reject omo reject obi a twe no ma twa sensen kakra eti ene ho nsema ba na wo hwe ha was the AG orders prosecution of Ejumaku DCE MPP chair over assault on police officer. Oba Kaisa story, kwama ye de ani de chi. Police officer ebeto dwa na wode sobobo DCE. Oh Ejumaku de potamu ne bios na MPP chairman. Say o match na dufu no. Yeah. Yes, asem ne ko attorney general ho no. Attorney general futu a wode ba ye ne say Sam Pennyfo ni mienu ye for mu nyina mranim na mran ni omundi said ne fata according to Chronicle the Obokrata no say Otumfo sets the pace for COVID-19 vaccination exercise in Ashanti region the oti okuru rekawre ne brawre ngoma so krobia awrefia Asante Kotoko hene Otumfo say tutu abebi onyam kese ne nei watutu ne ntema fita wa ne nose mask fita wakwaya wane ne ye Lady Julia o makwa COVID-19 panie ni bi wo mode twasa ede ato so ma fo wa santimantem se kwan mu abie obi anko no wonko wone de wa sinje wanya wo de no ene obe wa me akra ene na me nti enra me ko ho a but me hwe se ne na we ne ye na nam so se enra ye mpanyimfo no dodo na akwo ye chese wo mode chese leadership by example yes so de hia anko akwadwane nti no womo da na dia ma multimedia adwumayefo hu se woda da se mere no so na de duru so akwane ko wo ne fa bo ho ban se so mo nya akwa eti panfo na wo no aduru yeso ye bebo na yeso de ye asena ho amagana fo hu se ba bi aduru no we are not in normal times te awade adom na aduru aba ye nwo ne ma hode mra ne ensie da dam uhia wu nua watimi a chia no aba covid waje no ma boso waje no ma so nipa bre ebini ze hwede ta me huni hwede ta wanim o ze so bia ninja na daily statesman da Obokrata ena Asante mantam sofo a wona nete so na wonu kroya so ya hwa animu se wo membra hye bedwafo wo mo de stamp team ne hwene so a wo besa ato ne dwumadie so Simon Osemensa and what this mobetu dwa say Estin Cubic Mining Company Limited obaka ye anyina hini sa dwumakuo ye mo makwanya sanko mo nkofo mo agudu mo nkotu ekwawi ase mo mo no ma Ashanti Regional Minister Simon Osemensa wodi animu ma o mo kosesaye ero no kopie mo vetting committee o mu bisa ne say what Asante mantam wo bi a wo Ghana etumi mu na wodidie Ghana mampanyini Ghana fo na ato aba ma no wa be fa se bra Asante mantam kodam no na kwa na putu djuma nkoso to na ya amanyosem eno wose me amanyosem be na maye eno mo se wo Estin Cubic fo no ma na amokose saye no enya amanyosem wa ede na amokose saye no se hwe papa ngoma so opa ngoma so nya nanum de ne yemu ntia wase nyina hini mabuno se de no mobu asiefu no sanko no anyinam ankose sa no ma na nkasa amrenke no ma no kran ko mu ba bia be fa ko ma se no ko ma se ni ti do ye no wase ya adwempa
and what the now here so as COVID-19 vaccine is safe. Mahama declares as he Otumfuo others take jabs. Etienne what the ababeto ma panyina da John Dramani Mahama then washana tad utu se club tea papa orange adebi we good we then nanam ne boatwe konto kwa no e good o say e carry ba mi good e na wapeja na tad na beti sa no e na ye wone panie na nipa na wone panie minim so police ni asije so the police atade ana ane ai eti wo panie ni wie no no say watete so manfo bi keka nsam fa aduro no ho ebi mo dia joke ebi ma e cartoon bi na obi a de tiri hu nyina kuku yeso wo aduro ni wi a 3 months time say na ba ni ade wo se ba bi aduro no eni kwa se adidi agoro saa nsam ne ayi ye friend say ayi anyansini na yedi e fa aduro no ho ne ayi no se yenyaye na obi anwo na asem mfa na asem ko na wo so for wo no na bono region wo no ne apa no so won ko hweso Mami kopie mo veteran committee was Sunyane to get a standard sports stadium. Was o ma fo mo Sunyane wo say ye mo beti de essence sports stadium checheche pa and o mo de eba. Na Daily Graphic de obokrata ye de to so fanu twato na mna se na 3,321 vaccinate first day. Next day na edikan eda na mampanyini eda na bedi achi eda na wo basima eda na wo basima wo toso mienu wo mokọ ya wo mokọ wo pane no yes sada na nipa 3,321 ena samra meka say o matimi akọje nro ne ebie na ene asem a Daily Graphic de obokrata no wo de ba ye o si Domelevo attains compulsory retirement age. Audit Service board alleges he is not Ghanaian. Ehon sem aba wodi onya de obokrata Daily Graphic na obetimi akenkan bi enti no esem bi ka we ho ene de obokrata no o mafo kenkan bi na yes sorry na ayi ako over US Massachusetts your friend no bar and lunch or and class no amesku into no amesku baby I will be no birthday na enra happy belated birthday ni nyina kroba ya birthday kro I'm ready fear obi dum bi kwakwa dukumi de bonka tana poso e de abraham ho aseda Vodafone the future is exciting ready and Agbeve Herbal Center wayarisa efi mentano ayekado the latest from the world of sports Adom Sports page 1 more fire